Kako ja nisam najpozvaniji da govorim o svim njegovim književnim i filozofskim radovima, ja ću o njemu govoriti pomalo iz višnjeg ugla. U ovom sudu, a filozofijom se bavio, on je naš najoriginalniji filozofski mislilac u drugoj polovini 20. veka. Tu nema nikakve sumnje. Ono što je on napisao, promislio, to je u našem narodu nezaboravno. Ja sam ga upoznao prvi put na javnoj sceni po njegovim antropološkim eseijima, potom po negativnom junaku, knjizi o strukturalizmu i tako dalje. A on mi i sam govorio da smatra da je najoriginalniji u jednoj novoj disciplini koju on izumeo, a to je psihologija znanja. No ono po čemu je on bio poznat najširoj javnosti, to su bila njegova javna istupanja. Pre 40 godina su u Beogradu, pa i šire, bile veoma poznate javne tribine. I Nikola Milošević je prvi postao poznat široj javnosti godine 1968. kada je u dvorištu Kapetan Mišljenog zdanja svakodnevno istupao analizirajući dnevnu štampu. I kada je tom prilikom izložio različitoj kritici sa stanovišta psihoanalize jedan pogani članak u Zlitici pod naslovom Zrelo, žito i kupalj. Onda se u Politici sutradan ili možda prekosutra pojavio članak gdje on oštro napadnut i nazvan asistentom sa barometra. Potom, posle 68. on je bio skoro redovan gost na trima tribuna koje zaslužuju svaku pažnju i sećanje. To su bili Dom omladine, Studentski i kulturni centar i ova dična Francuska 7, koja je pre 15-20 godina izuzetno mnogo značila. On je bio sjajan besednik. Malo ko je ume tako da govori usmeno, kako je to činio Nikola Milošević, i vas smo pre početka ovog pomena primetili da je njegov usmeni jezik bio takav da se odmah mogao štampati, jer je bila savršena konkurencija i sve drugo što se zahteva od vrsnog besednika. Pored ostalog, on je bio i oštar i nenadmašan polemičar. To mu je bila strast. I umeo je, primenjujući hermeneutiku, da razabere sve što je bilo sporno i slabo stanovište u tekstu onoga koji je nešto napisao ili ga je napadao. I da ga izvrne ne samo podsmehu, nego i rugu. I da ga u javnosti predstavi kao čoveka koji pogrešno rasuđuje i koji je neznanica. Ali po čemu će on biti zapamćen, i to veoma dugo, je njegova bila kritika marksizma i leninizma, a time i totalitarizma. U vreme kad je Nikola Milošević javno delovao, takođe upravo delovala i grupa Praksis, koja je takođe poznata naših profesora sa Filozofskog fakulteta, koji su suprotstavljali mladog Marksa, koji je naravno bio liberal, starom ili zrelom Marksa. Pa su pokušavali da u okviru marksizma ipak nađu neko uporište za ono što se u Slovačkoj tada nazivalo jer socijalizam sa ljudskim licem. Što po mom mišljenju se teško moglo i za marksizam izvesti. Nikola Milošević nije imao nikakvih takvih iluzija. I upravo da bi u javnosti stvorio što bolji utisak, on je Lenina, koji je izveo na temelju marksizma prvu uspešnu socijalističku revoluciju, podvrgao razarajućoj kritici. Ne tako što bi kritikovao njegovu državu revoluciju ili imperializam kao najslavniji kapitalizam, nego što je kritikovao njegove praktičke politike. On je svima nama predočio, a
da mi to pre toga nismo znali, da se Lenin služio takozvanim bojevicima koje je predvodio Stalin, a to su bili naoružani ljudi koji su pljačkali konvoje, odnosno kočije sa novcem i banke. I na taj način, zločinom, pribavili novac za izvodnje revolucije. Šta više, kako je Lenin osvanovao u Švajcarskoj, kada je počeo Prvi svjetski rat, nemačka vlada u jednom trenutku procenila da bi Rusiju, koja je napredovala na istočnom frontu, trebalo tako zaustaviti što bi je iznutra razorili. I onda su prokomali da bi trebalo vratiti Lenina u Rusiju preko Finske sa 20.000 rajsmaraka, ne bi li on sa svojom boljševičkom strankom izazvao ustanak, revoluciju i time carističku Rusiju onesposobio za dalje vođenje rata. To bi svako nazvao nacionalnom izdajom, ali kao što vidite, ondašnji komunisti i kod nas i u Rusiji su to smatrali jednim ispravnim potezom. Nikola Milošević je zaista bio nemilosrdan u tom pogledu i uspeo je ne da ljudima od duha i misli, nego običnom svetu predstavi ko je zapravo Lenin i šta je on činio i čime se komunisti, totalitaristi zapravo služi. Dakle, ako neko bio najzaslužniji za stvaranje tog novog pogleda na komunistički totalitarizam, a time i titoizam, onda je to bio Nikola Milošević. To je bio razlog što je Nikola Milošević bio večiti opozicionar, tada se to kvalifikovalo kao disidentstvo, što je bio neposredno ugrožen, uvek skrajnost i nikada ne dobrodošao, kao što je danas u ovim društvenim medijima, naročito na televiziji i u politici. To, međutim, njemu nije smetalo. On je pisao ono što je zaista mislio i govorio ono što je mislio. A kada je došlo vreme, počeo je da čini ono što misli i govori. A to je bilo javno opozicijno delovanje. Kada se jedna grupa koju sam ja pripadao odlučila da napravi Demokratsku stranku, on mi se lično telefonom vratio i rekao mi je, pazite, da mogu da ga potpisujem na svim dokumentima Demokratske stranke, a da ga više unazad ne prihvatim. I mi smo ga naravno odmah primili u taj prvi osnivački odbor i on je bio, pored nekoliko drugih, perjanica Demokratske stranke. Dakle, najugledniji, najviđeniji i za ono vreme što nešto bilo važno, i član Srpske akademije nauka i umetnosti. To delovanje u Demokratskoj stranci za njega je bilo i prvo veće razočarenje. Ono što on nije dokonao, a to je bila moja velika zabluda, to je da ljude ne kvari samo vlast, ili kako je to govori Ekton, da svaka vlast kvari, apsolutna vlast kvari apsolutno, nego da ljude kvari i sama blizina vlasti, odnosno mogućnost da se vlast stekne, kada je to tek u izgledu. A to je bio sa vodećim ljudima u Demokratskoj stranci. On je zapravo mislio da su mi ušli u Demokratsku stranku kao ljudi koji ne dele samo ista politička uverenja, nego koje povezuje i odnos međusobnog poverenja. Ovo drugo je bila i njegova i moja velika zabluda. I to je bio razlog što je došlo do prvog ozbiljnog sukoba u okviru Demokratske stranke. Naime, mi su procjenjivali, pre svega Nikola Milošević, da na decembarski izbor 90. godine ne treba izlaziti, jer će Slobodan Milošević sigurno pobediti. I mi ćemo mu tako dati legitimnost njegove vlasti izlaskom na te izbore. Većina u glavnom odboru Demokratske stranke je drugačije procjenjivala, pa čak jedan predvodnik, čije ime ne treba pominjati, nas sve uveravao da će Demokratska stranka dobiti najmanje 50 mandata, a
a možda i čitavih 70. Dobili smo samo bednih 7. I kada smo mi zahtevali da oni koji su nas tako obmanuli i pogrešno predviđali daju ostavke, to se u politici podrazumeva, i se odgovaraju ne samo za ono što se čini, nego i za ono što se naslučuje i predviđa, oni su to odbili. Nikola Milošević je bio prvi koji iz te demokratske stranke izašao. Potom je na njegovu inicijativu drugog velikog čoveka, Aleksandra Saše Petrovića, osnovana Srpska liberalna stranka, čiji je predvodnik bio Nikola Milošević. Ta stranka imala izuzetno dobar program, veoma sposobne i za javne nastupe uspešne ljude, ali imala veliku manu. Nije imala novac ili nije imala dovoljno novca. A Nikola Milošević je imao tu iluziju da se poštenjem bez novca u politici nešto može postići. I tu, kako da kažem, je na neki način zaboravio na antropološki pesimizam koji je celog veka zastupao. To je jedna iluzija, koju sam ja bio slom, da i mnogi drugi, da to načelno prihvataju, ali kad su u pitanju ljudi koje neposredno poznaju, da ta pretpostavka, taj antropološki pesimizam ne važi. Eto, kao što vidite, ta politika, to praktično delovanje u politici je za Nikola Miloševića bilo i veliko iskušenje i veliko različenje. Inače, je Nikola i kao predstavnik Demokratske stranke i kao predstavnik Srpske liberalne stranke bio najbolji govornik koga smo ikad imali. I on je uspešno nastupao ne samo na velikim tribinima gde su poznati iskusni ljudi, nego i na tribinama unutrašnjosti gde dolaze ljudi koji su veoma malo upućeni i koje treba obavestiti onome što je u politici bitno. Ja se vrlo dobro sećam da je on na jednoj tribini govorio o Titu i životu na Brionima. I tom prilikom pomenuo neobične ptice koje su se tamo nalazile, pored ostalog i utvu zlatoprivu. To je patkas, divlja patkasa zlatkaste perje, za koju sam ja mislio da postoji samo u bajkama. Međutim, onda se uverio da je on lično video takve ptice na Brionima. I onda sam ga ja zamolio, kako je trebalo da zajedno putuju Nušac, na tribinu, u gradu u kojem sam ja odrastao, to mi je bilo posebno stalo i Bog, lično predstavljanja, da ponovi taj govor. I verujte, iako ništa nije imao napisano, on je uspeo da skoro od reči do reči ponovi taj govor pred novom publikom. Što govori da je pored ostalog imao i izvršno pamćenje koje je zadržao do kraja svog života. Eto, dragi moji prijatelji Nikole Miloševića, takav je bio taj čovek koga sam ja lično poznavao i koji je u svemu bio velik. Ne samo u filozofiji, nego i u javnom delovanju i u druženju sa prijateljima. Uvek je umeo da na najbolji način proceni situaciju, javno istupi i predloži kako su rešenja u datom trenutku jedino ispravna. Ono što je posebno važno i do čega je Nikola Milošević iskusno držao, to je moralnost. On nije bio sklon nikakvim kompromisima koji bi išli na uštrb časti u čemu. On nije verovao da se nečasnim sredstvima u politici nešto časno i ispravno može postići. Takav je dakle bio Nikola Milošević i on je i tim svojim velikim delom i svojim javnim istupima još za svoga života podigao sebi spomenik. Hvala.